Walaysa kalbashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Pada edunga saya baca Nabi Muhammad persis bandingkan to nika. Pepe kalompang bibir ceruk saloni misem madurang korang akabayan cukemi. Ini nak. Salah ada dia saya baca bah. Lo itu apa? Pernah boleh pengajian gula ceramah setengah jam bah anak nangis. Lo aja yang celingan langsung. Pas mau keluar bekan. Saya repot saya ceramah ada emak angkor di jam gula. Masa gula ceramah di pebudi? Ya tak mungkin gula bah ceramah hadirin hadirat. Tidak iya gula hadirin hadirat. Gula oleh 2 hari depak ke rumah haram bakun kira pikiran. Cat. Lambat pada tunging, ni kekeng tunging, tungat tu barang tak kenging. Orang ni kak solawatan tak ndak, ke majlisan tak gelembur lebur nah. Orkes, koborok lagu tu anggur merah yang selalu memabukkan diriku. Entar ke timur anggur merah, entar ke deje anggur coklat. Tak buambu lagu ni ketok burlebur na nikah. Situng bakto mati ya ni kapan mati telken bi tatang kena ko bengah. La ilaha illallah. Ai tak tak le ngucap ka. La ilaha illallah. Ai tak tak gelem. Din budi na nyampit saya mati aja. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku, anggap mati mas. Le depak gelem kopur. Ku tak yen dari malaikat mungkar nakir nih. Ya fulan, marrabbuka. Siapa pangeran kakek? Yang tenang senyapit. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku, anggap belum seberapa. Malaki ke tebi malaikat eta porjun buar. Terus lagi dahsyatnya bila dibandingkan dengan pukulanmu, membuat aku lesu darah. Eta porjun buat. Terus lagi sungguh dirimu teganya. Oh, pada diriku. Nik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, secara khusus Habibana wa Sayyidana Hadratal Habib Yusuf Al-Khirid. Sekesempatan bangken beliau hadir di tengah-tengah kita. Dek selerana badan kaula amul ja'aki, badan kaula ta'zimi. Ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Hafid Sibawi, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Wafa, juga sangat badan kaula amul ja'aki, badan kaula ta'zimi.
Terjukan tak galib ajunan Kiai Aan selaku pimpinan Majlis MDS Al-Muhajirin beserta seluruh pengurus dari Majlis Al-Muhajirin, terjukan bersama seluruh kru Majlis Al-Muhajirin, dan setuju para kiai, setuju para guru, para alim, para ulama nyuun saporah. Dan kula tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pangauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takzim dan hormat dak setuju seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat secara istimewa Bapak Camat Besuki hadir pada kesempatan kali ini. Terjukan Kepala Desa Demung beserta aparatur desa, dan seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat, seluruh jamaah Majlis Al-Muhajirin pecinta solawat dak keajunan seteja beten kaula amul jaki, ben beten kaula yakin hakul yakin ajunan seteja imul jaki Allah. Alhamdulillah kaula benajunan sareng Allah saat semangken paringi nikmat iman, nikmat Islam, sekasarengan kalaben nikmat sehat jasmani rohani, kaparingan pole kalaben nikmatul ijtima, bisa along polong dalam kabadaan taat. Semoga benih cuma apolong idemung bisaos, tapi sampai ke akhirat kaula benajunan pakun polong dalam kabadaan kenging ridho ipun Allah Subhanahu wa taala. Kaula benajunan ampun ngagungi kendaraan Al-Muhajirin ni kemudian sebekali tompak bi kaula ajunan. Jadi kaula benajunan sehadir pecinta solawat, kemudian i akhirat ajunan panggil kelaban Jam'iyah Al-Muhajirin, sampian insyaallah bakal masuk surga kapi bi ghairi hisab manter sekak dinto badanah. Dan kula keng noroah dan kula akad tengah sing aja ketek inja tu kau bisa sampean pulantar ning sekalian mantel apolo ngak sampai ke swarga tetilan jalan keselamatan. Salawat ben salam ngereng atoraki da ajunan Gusti Kanjeng Nabi, kalaben salawat kak dinto sami-sami anyuun manter pada teka hajat odi etunya, amin. Kalaben solawat manter efek ta'abi Gusti Kanjeng Nabi kalaben syafaat, amin. Ben kalaben solawat kaula benajunan manter selamat tak ialam barzakh, amin Allahumma. Di milad yang ketiga Al-Muhajirin toreh sami-sami anyuun da Allah. Al-Muhajirin beserta seteja jamaah sehadir manter bi Allah paringna istiqomah. Apa-apa mi anyuun istiqomah. Kaula benajunan untuk melakukan ibadah as-salawat amajlisan areng-sareng ini bukan hal yang sulit. Saya melaratnya ke saya bisa istiqomah hadirin. Ala kok ibadah ni kegempang atahajud, saya Rasulullah bisa atahajud. Saya melaratnya ke atahajud ben malam. Asodako bisa pun karo sekalian. Bisa abri meloloh ni ke secerek biasa. Ngaji ni ka gempang. Saya rasa tak uning ngaji. Saya melarat ni kebuk bisa ngaji saban bekto ni kasih melarat. Makanya as-salawat benih perkara si melarat. Entar ke Majlis Al-Muhajirin benih perkara si melarat. Tapi buat bisa istiqomah entar melolok melazimkan kak dinto sesulit. Makanya coba kibi ulama al-istiqomah khairun min alfi karomah. Orang si bisa istiqomah ni kak lebih bagus etempeng saya buka karomah. Orang seban lambakan berde bi Allah saya beri karomah. Reng lambuk ni keboda saya bisa ngaber, reng lambuk ni keboda saya bisa nyelum gelum aing, telocom tak mate, pedang mental, boda lambuk teku sakelan, boda kealengan daun selamber tak ketela, kan boda lambuk ki. Sepora kule sampai makin ki bisa, kealengan daun selamber tak ketela ni ki bisa, tak hatus binik mabeni sombong. King sampai makin kule ki bisa, kealengan daun selamber tak ketela, sepenting daunnya daun gedang, pak bek semua. Ngocek Pak Camat. Ya manjak repot Pak Camat dia lapor lagi ke Kapolsek ibu. Joni kene. Siapa nyabit je? Jak Joko Cokula makini kene raja bu.
Maks, kenapa anda si raja ke? Mentero tahu ada nak. Pentong ben semang kemarin tuh kok kaki bunga. Maksudnya keinginannya besar, cita-citanya besar, dan juga mempunyai kemauan yang panjang. Jak ngocong kabin kok kemarin apa? Lamba bedo orang ibrik karoma bisa ngapur bisa nyelam peteng teguh kalingan daun selam berelang. Lah al istiqomah khairun min alfi karoma. Orang sih bisa istiqomah hadir ke solawatan, adzikir ke Allah, asampung ke Allah. Nikah saya buka lebih bagus. Tempong orang saya bisa karoma ngakibur kesa. Bisa ngapur mon ngapur nikah hebat, iblis nikah bisa ngapur. Mon ngapur nikah hebat, kemalontok ben perek mayu. Hebat bisa nyelam ke aing telur jam tak mati. Atuh ben kelemar. Kelemar belum tahun lo ongke sekali. Peteng teku. Besar peteng benih besar sekumbing to diing secal-cal. Tapi orang si bisa istiqomah ala ko ibadah ngak sampian hadir ngak malam makin deh. Mi hadir anang minta bung belempungan. Punten keng cinta de al muhajirin. Amin. Keng lebur asolawat. Amin. Cak kobat terbian budian ni bakal masuk surga kapi. Kula sering ngabala setiap pengajian, usiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun tibtum fadkhuluha khalidin. Budian ni ka orang masuk surga ni ka apok kelompok abong rombong, lo masuk surga kan bi katibi. Karena mun masuk surga ni kegenbi ketibi, makai 5 tahun panggil tak kira mari. Ya kerja di zaman Nabi Adam sampai kiamat pahayalo kegentung situng, buk misnati maju. Kak misnari masuk. Buk misria kak ada. Kak masduki mangkat ada malaikat akemi ketika Abdullah bila saya mari ya. Nak cukup mimpian ni. Ampun. Apa cak kalian ke kursi apa kun kata elam biar? Iya mun kula ben Pak Camat iki Pak Camat. Biar tak bisa ngaleng bakun padang biar. Yang kijak nikah pimpinan majelis semi ilang. Tu agina terlanceng umur. Masa lain mati kapi karimpian biti biar. Hah? Ya jangan itu akilan jangan umur kula kada itu akimat kok yuk. Memang aku minta. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi masuk surga itu rombong-rombong budian. Jadi mun sampean lah andi jam'iyah, sampean lah kelompok al muhajirin. Budian ni panggil gampang. Jam'iyah al muhajirin. Fadkhuluha khalidin. Mayu masuk ke kapi khalidin salancenga ke surga man tertepak kaula ajunan amin Allahumma. Cak gobat teroreng mun ahli selawat ni ada tak masuk surga. Orang ni mun ahli selawat ada tak masuk surga. Apa nama sebab? Pertama, amalan selawat ni kalau pada ben amalan selain. Nomor situng. Amalan selain ni ka perlu ijazah dari pasera amalan ni ka. Parlo sanat, parlo rentetan muntro mantia. Makanya makin orang andi malam-malam ni kebanyakan tak manting. Ada apa? Oleh na di Google. Nggih. Mun lambakan beda sanad beda silsilah. Mun beda sanad beda silsilah ni kabu ada tak mantina. Nabi Muhammad ketika kepong bi orang kafir mau hijrah dari kota Mekah ke Yasrib atau ke Thaibah yang sekarang menjadi Madinatul Munawwarah. Imulang malamalan salang malaikat Jibril, imulang malamalan malaikat Telum mai kepong. Dalam pada telok Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad makon ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali maklek akan te tempat sari na Gusti Kanjeng Nabi. Ali kaki tedung itang kenengan engki ya Rasul. Saking dari takdim Sayyidina Ali ero akan te tempat asari na gelem. Padahal saya patenna saya asarin e tempat nikah. Cak saking agula be instruksi Pak Ketua. Wala beri guling boy cak saya orang tak kok pahidar jendar. Sayyidina Ali pun tanah sarin tempat sarin padahal dia kesehatan nih. Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar keluar hijrah dak ke Madinah. Tapi belum Madinah waktu itu masih Yasrib.
Nabi Muhammad imulang malam-malam malaikat Jibril napa saya maus. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim sampai ke ayat waja'alna min baini aydihim sadda, kami ciptakan dari depan tutup, wa min khalfihim sadda, dari belakang tutup, fa aghshaynahum fahum la yubsirun, maka mereka tidak bisa melihat. Kanjeng Nabi maus nikah keluar ben Sidina Abu Bakar, Sidina Ali asarin di tempat asarin, keluar dari telem Nabi Muhammad nikah elang tak katelak di orang kafir makin melak mata gereng tak ngatelak ke Kanjeng Nabi, saya katelak cuma Sidina Abu Bakar, Nabi Muhammad tak elang culing dalam Roma dalam telem beda orang asarin di atas ketedungan, oh berarti Nabi Muhammad asarin, padahal Sidina Ali asarin. Nabi Muhammad keluar ben Sidina Abu Bakar, lo eta abang cak cuma Sidina Abu Bakar sepadeng mak bisa elang Kanjeng Nabi, maca waja'alna min baini aidihim sadda, semulang sera malaikat mangkana manti semaus Kanjeng Nabi bu manti dua kali pas baca Quran manti telo kali nika apa ya tampe manti na makana bi kula makin ijazah agi na kasambian mun sampean teprek pegu leku baca nika oke bib nika pong tempo na abolong bib waja'alna mbian mi umpama antara ka Probolinggo kota ngi sepeda blong ada surat de para de pak ke Probolinggo kota sampean nika pak bede razia polisi mbian sepeda na blong mun muter balik tabeng bi polisi maka mpian ambu gelu jangan mencurigakan baca bimpian waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun kepak sepeda na pak serepoh bama ada mun beri malam-malam mailang rek dingak jelek gila mobil tu dia ya nah baru jalan sampian ya ada polisi ni kah empian sambil misem lebet launan insyaallah mulai nak ada biar ngocak kocak ngilang ngak ke ya cila hilang sepeda aja untung tak hilang benreng ngoreng agak ke ya saya nggak cukup meyu biar mana gila aku li panggung ngas nih toles le 0823 lo akitip sekali begila ngalah ingin keton ni genteng aslina ko apa cak aku pak kepi tak mampu saya ngabi namun banyak kok ngeng mun karo telo ayo kenapa tak nak cak gula bini esoro bini boleh ni tapi kan gula istiqomah ikatan suami takut istri di rumah esoro kan gula dekat dari bini dua gula nyampung pakai soro bini terus langut dia bini dua terus suruh mulai kadang nih kakak dua apa nih saya potel bu nih Pak Camat, pencemaran nama baik nih Pak Camat. Pesan nikah. Beda penceramah di bebai pada iya bini. Nah solawat itu adalah amalan satu tidak butuh ijazah. Membian tak usah amalan dari siapa. Makelah tak oleh ijazah dari situng kiai, tak oleh ijazah dari Habib mun solawat bercampian. Karena Allah yang memberikan ijazah secara langsung. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bapak Babinsa, selamat datang. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Sallu. Allah semakon langsung, Allah sahabat ijazah. Makanya amalan yang tidak perlu ijazah ini ke solawat selain ni kampian ngamalaki belum tentu manti kau tu beda sanat sampungan dari sera amalan keng mun solawat
kasokan ya tore. Tak usah ijazah-ijazaan. Korla kasokan ngawalaki. Salawat saya kamambian sekasokan. Salawat saya lancang ya tore. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman. Keng jangan gencang tekok terberengkak. Allahumma sholli sholatan kalimatan sholatan. Doa ke Banjarmasin sholawat rezeki. Apa? Baci aku. Salawat sekama sao sepanda ya tore. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Bila sampean temu nang benak kana di Yaman. Yaman itu anak-anak umur 15 tahun rata-rata ampun amin pi'atu mubun ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unik Yaman sampean. Kending ngiri masuk ton. Terberbolindo. Kending. Iya tak ada pada. Tak kalau kecek didik. Apa beda nak tulis na gending ben gendingnya? Pada. Makanya ring coba mau nacer bahasa Madura ni, kata lim tokang bingat ni kan nikah. Kan oke. Beda didik penulisannya sama. Beri, beri. Ya canggiaan tepak ke selopot si ngunceng ni. Mak ngunceng gulem ya. Kita ngunceng silem kalem ruah. Cek le temu kok begini gera. Bahas Allahumma sholli ala Muhammad. Lah di Yaman itu kenapa kok rata-rata ampun Nabi piat mau ben Gusti Kanjeng Nabi. Yaman nak kana kene tak tedung kecuali mau saki sola. Nak kana kene tak impen kecuali lagui sola. Solawat. Yaman dikele. Muhammadun basharun. Ya deh, nak kana kene ngene. Contoh dia. وليس كالبشر بل هو ياقوتة والناس كالحجر. Hebat edunga. Saya baca Nabi Muhammad persis bandingkan to nika. Pepe kalompang bibir ceruk saloni misem madurang korang akabayan cukemi. Ini nak. Salah ada dia saya baca bah. Lo itu buwe. Pernah boleh pengajian gula ceramah setengah jam bah anak nangis. Lo aja yang celingan langsung. Pas mau keluar bekan. Saya repot saya ceramah ada emak angkor di janggula. Masa gula ceramah di bebudi. Ya tak mungkin gula bah ceramah hadirin. Tidak iya gula hadirin. Hadirat kula oleh 2 hari depak ke rumah haram bakun kira pikiran. Njok cet. Sejak cermet gula anak ang langit dalam hari nyoso itu roaki. Kalau pahit ay pabili ka badan na bakun di luar. Salah. Ay kalau pahit. Ini tak keras sejak sampai aku lah. Kak deh. Lah dia mari itu solawat, tedungan solawat, impen
Solawat sehingga cekak Nabi Muhammad kanak-kanak Nabi Muhammad. Orang nikah saya mimpi biasa napa sih o diing nikah pikir. Maka nampian mun nole amimpe nemu bese. Ajo keng sebelum mati dong nyari tangan tak lim nemu. Nyari tangan tak. Nyari tak nemu kapan tedung paham mimpi nemu bese ko jo ben bunga. Kapan ngiding ada gemet. Ini mah beda mimpi ongguan. Cak mimpi piapi nagapi mimpi si ongguan karo situng. Akemi. Lah mun mimpi akemi aja pan ke banjir ya. Mun selain tak kira beda ongguan. Tak bisa pemulai kada nih kan. Jemaah situng nih. Coret dari Majelis Al-Muhajirin. Bede kiai iku boleh aku mian tedung dah. Mata tak kok gening belet saya. Nggak lagi belet telok mobil. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti 15 tahun nih rata-rata ampun amin piatumu anjuran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Rata-rata dia man. Ya persis demung dia. Umur 15 tahun rata-rata mari itu paap saap kapi. Ya milo itu paap saap jam mun tak lim tedung bahikon batagon. Ya mun tak lim ngede paham bang paha pukok gelim sarung pahamonyi. Bau. Tako anang marketek ngede. Anang ngede embuk saya baung bipang. Alhamdulillah sing ngederan di alek boleh. Candi anak lema oleh na baung kapi. Ya dia masuk sana kumik apa kan oleh na baung kia daripada. Ya cak gelak pada magembian. Pada oleh na baung kapi. Bapak Ibu hadirin hadirat muslimin muslimat oleh na baung saya muljaki Allah. Punten man Habib punten sabar Habib. Saya bebeto. Saya atas ada macam-macam kaki pebiar kemarin. Menarik kelompok baik kafir ya. Ngayam mbak orang nak lagi. Pak Babin sah kawan laki dek kita orang lagi. Tukoi pentong ben sandali bebe marin. Yang saya nggak temui bebe kaki biko marin ya. Betesak marin biko. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pramila gak ditok. Kau lebih najunan. Anyu on pertama. Mentar bi Allah ibadah istiqomah. Amin. Mentar ibadah tiya lesan-lesan seahli asolawat. Amin. Ibadah tiya lesan-lesan seahli zikir. Amin. Bentar itu aki al-muhajirin mentar bi Allah ibadah istiqomah. Amin. Di melatnya yang ketiga al-muhajirin mentar semakin sukses. Amin. Di melatnya yang ketiga al-muhajirin mentar semakin istiqomah. Amin. Sehingga kau lebih najunan bisa asaran kelaban al-muhajirin. Sehingga benih cuma itunya sampai ke akhirat mun istiqomah pasti selamat. Mun la andi kendaraan kau lebih najunan cungkem pangan. Hadirin, dan gula ingat kadebunah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tu mana debu senikah. Arba'atun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Hei masyarakat Demung, ada 4 perkara pasera orang bi Allah saya beri 4 nikah. Maka sampean bi Allah ibri kebagusan dunia, ibri kebagusan akhirat. Amin goyu. Cengeng. Man utiyahunna pasera orang Demung saya paring 4 nikah bi Allah. Faqad utiya khairat dunya wal akhirah. Maka orang nikah paringi kebagusan dunia, paringi kebagusan akhirat. Amin Allahumma. Sepertama, kenapa saya mau diberi 4 nikah itunya bekal seneng, itunya bekal bunga, ya akhirat bekal masuk surga. Napa sih pertama? Kayak sepertama kolban syakiro, orang saya beriin ate saya syukur da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Pasera orang saya andi ate nikah syukur da ke Allah, maka orang nikah itunya bekal seneng, itunya bekal bunga, ya akhirat bekal paringi swarga sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Mantir tepak saja saya hadir nikah amin Allahumma. Hadirin, anak apa maate saya syukur manusia nikah so kiban miskin nikah tak iokor dari banyak dunia ben didik dunia.
Tapi tergantung ate naremah tunya separing ki Allah ni kala benda remacaran. Apa napa sebab? Makelah banyak tunya seeka andi bi sampian, mun sampian ki korang, mbian miskin. Sampian makelah titik tunyana, keng sampian cukup asyukur ke Allah. Sampian ni kesoki. Kula sedika beri contoh setiap pengajian senika. Ema temor andi sape situng, ning situng sape na. Keng bunga syukur aroma saja ibriin Allah. Alhamdulillah ya Allah dan kula andi sape situng renaren kula tak nganggur bisa ngare. Beda keperluan mendadak kening jual teti pese. Ning situng sape na. Aroma saja ibaring pangeran ngakoh kanik mata sape saya ibri situng jemper bunga luar biasa. Ema bere andi sape sanga. Keng magi andi sape sanga lo ngide tedung. Kerpekeran de remacara na ema temor sape situng ibli mak le ibeki sape na tibi mak le kena sapolo. Sesitung cukup, sesanga orang. Tore, sesoki seandik sapi situng, napa seandik sapi sanga. Situng. Soki ni kacapun kajing Nabi, laisal ghina ghinal mal, walakinnal ghina ghinan nafas. Soki ni kebenar orang sebanyak tunya ni kata ada batas. Mun la kadung tamaat ini, kamun la kadung korang ngetok, jan banyak tunya na benih jan ambu, jan tak ambu saya nyari tunya. Akhirnya nikmat sebeda tunya ni kata ikrena saya tak ada epekir tak lumpak depak lambat ada kilo di andi apa kalau keng mikir terus andi tanah ya Allah cak bisa ambil tanah keng kebai di andi eko kalau keng terus di andi ala ko mampu meli tanah yang ku mari pikiran au bangal le ya Allah cak bisa ambil jaga mati nama kene keng mak le alain mak le merti kata apolong ben keluarga mampu macam ke Roma yang ku mari ya Allah cak bisa angole ngaramu ni kesandar di tengah mak le tak kotor. Mari ngolek, mari. Ya Allah, cak bisa amasang kulang ngaraking cek letak ataman cok. Kulang mari. Ya Allah, cak bisa amasang keramik ngaraking munafajangi baba mak le bersih. Keramik mari nyaku mari. Ngalle cak bisa amasang paving itanian munujan letak leduk. Mampu masang paving mari. Ya Allah, cak bisa amasang pagar king olar letak masuk ke dalam ruangan. Paving mari, pagar mari, roman akole, plafon mari, keramik mari. Orang ngalle ke kuburan. Beri dapat ada roman deti orang ngamate. Cek Pondeng Jakarta lagi asik-asik mengejar dunia, meninggal dunia. Pak burle burana bengtunya atingkel tun. Napso ni kata kira beda mare. Nah, napso ni kata kira beda betesah. Mangkana sok kini ke okor nah benih kalaban banyak tunya. Tapi kalaban aroma saat ibri asyukur ke Allah ni kebekal bunga hadirin. Maki didik saya kandi mun aroma sa bunga cukup soki sampian. Banyak ing mun ki korang tak kira kita tedung. Nikmat sebeda tak ekresain nikmat sikit taduk seekrena. Pun malam mun semetum kol belu keng secerke ceran sampai kol 2 tak mare. Maturan ni kebeda orang soki bu. Maturan ni kebeda situng orang soki. Nikah omset pemasukannya tiap bulan sekitar 700 juta. 700 juta aja mun kebeli cendul ngambang demong dia. 700 juta. Situng kiai atanya ke soki nih kak tuan. Deurem marasana mun teti orang soki ngak sampian. Jawab. Pon kiai cek ki soki gelu kaya. Karo keng cangureng gula nyaman kiai, karo keng cangureng gula nyaman. Gula nih kesampe mangken kiai, malam nih kamu tak nguntal pil tedung gula tak ngide kiai. Soki pen bulan 700 juta sampai 1 miliar. Keng setro bisa angit denakin nguntal pil tedung. Ku tak ipakal labi orang demong ria. Mun sampian benih pil tedung jak bada pil ngiding. Jadi ada pujang mau rip adik keran bulan abid kelum keju tojuk ngide daya. Abedang kini kapang ngajar lah coba aku dilihat sejak sampai kerja. Saya pun budi daya coba nih hosok. Itu empat saap. Kula ban sampian enten tak soki, keng alhamdulillah nyedek melolong. Beda sesoki, mangkana kula benajunan nikmat Allah itu, kula benajunan aslinya kan ibri ingat nikah normal nek ampun lecek luar biasa. Mangkana Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi adabu bahwa al-afiyatu a'la darajatir rizki. Rizki saya paling tinggi ni ke benih pese, benih tunya. Sehat ambian ni kala. Bajana ngantuk tedung nggak bisa tedung, bajana ceke antara kasolawatan ngambian ni bisa entar. Ni kenikmat saya paling raja. Ana apa sebab? Karena mun badan ibrik sehat makin pian tak soki sampurna udi ni kan. Amin koyo. Oh, ilem malam cengeng. Maka kita andi tunya keng mun sehat, saya nama tak saya. Kok gereng saya kakan, keng mun badan ni kesehat, nikmat maki kok gereng.
Sampian soki bisa ambil kok sape. Kok sape saya kakan keng mun badan sakit pahit maki kok sape. Mi bener cangtang kakak ruah. Walau makan sederhana, ikan asin sambal lalap. Walau baju sederhana, asal tertutup aurat. Walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal istri punya 3. Satu single, satu janda. Itu sehat atas bawah. Cihu ya. Ngasih. Hah? Wah, bini telok nyaman kan? Nyaman. Nyaman tawab, tak nyaman. Cang laki na nyaman, bah bini nang tak nyaman. Terserah gua. Gua lulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Pasoki sampian. Pa bisa melika kanannya banyak. Tak kira nyaman mun beten ni sakit. Bener. Yang bian sing sakit ro. Oh, bik lagi na. Patabri ka kanan man nyaman ku kira bedende mun tempo na sakit. Madale ka kila setengah hari tak ngangkan terus apa ke boleh nasi padang ya. Enja. Rawon ka enja. Kan dia biasanya. Lalapan kau citaru terus apa? Campur enja. Mie ayam enja. Bakso enja. Pecel. Nasi pecel maksudnya. Kula sering ngebela sini kini, kula sering berdebat sini ke pengajian. Mbian nikah pasoki mun parlo numpak Alphard. Kula sering berdebat nikah. Numpak Alphard, meli Alphard. Alphard nikah saim 700 saim 800 mungkin. Kerja saim 800. Du kerdus nih, kamu natos anu bang. Atos dibuka pi du kerdus. Teti mun pian saare ngalak trip oleh 1.000 pahtro meli Alphard, nakin ngalak trip sampai ke lekuk na kiamat. Orang mati kapila ca ambu ngalak trip pokong. Baru bisa beli Alphard, mobil larang, mobil nyaman, mobil genteng, lembut mobil. Keng maki mobil Alphard mun orang nggak sakit tak kira nyaman numpak Alphard. Tak kira nyaman, jejer aja tak usah kanker, tak usah tumor, gagal ginjal, tun butun telok. Sabe ibang kong ngajarin nak deh. Tompak Alphard aja. Keluar di nak beda polisi tedung. Aduh. Mobil Alphard keng mun bitun butun maki asero maki numpak Alphard. Mbian kan tukang numpak kol gila, ada atang le ke mobil. Selada atang kol pi ke petunjuk ke besem mbian kan. Keng pulan pote nasihat makin tergila terakhir gila jalan. Mak nyaman makin numpak kol sehat. Mun sehat ni kam nyaman. Mangkana anyuon ke Allah menteri paring na sehat. Ajunan menteri sehat. Amin Allahumma. Mangkana syukuri hadirin. Kula benajunan sepertama soki tak soki ni kah. Benih tergantung tunya tapi tergantung ati. Nah, korang kenapa cukup? Mun korang maki banyak sampian tak kira ni mataki ketunya si bodoh. Si tade ikre naik pikir tak rimari. Ni kemelarat miskinnya mana? Maki didik saya ganti keng mun cukup. Senang sampian bunga sampian. Makanya dibuna kanjeng Nabi, laisal ghina ghinal mal walakinnal ghina ghinan nafs. Orang soki ni ke benih, orang sebanyak tunyana, tapi orang seatin aru masa cukup. Maki tunyana banyak mun ki korang miskin sampian. Maki tunyana didik mun cukup soki sampian. Jelas? Mertung nikah, merdua nikah soki nikah. Ternyata napacang pembanding. Soki melarat nikah ternyata napacang pembandingnya. Maka nampian tengah nyari bandingan nikah. Mak lempian nikah tak kelero. Dan gue situng bakto mana polong benoreng umur petong polo apa umur sebitek. Akhirnya bahatannya ke gula. Sampian umur berapa tu? Dia jawab gula umur 36. Koralah. Ki ngode sampian. Leben ini kesehatannya orang umur sebitek. Katanya ke gula umur berapa?
36 para Allah. Para Allah. Sampeyan ki ngode terus. Lu mun la tuang aku la de bedina. Kerso. Ker tak masuk. Jadi ketika kebala gula umur 36 ni ka ada bungo dah gula ngodah hikna terah. Bi gula jawab, engki gula mun apolong ben situaan gula ngodah. Keng mun apolong ben sing ngodah en gula tua. Engki kan? Jadi ternyata umur gula ni tergantung ben saya gula bolong. Mun umur belum polo, saya ka bolong ngodah gula. Keng mun apolong ben kana umur 15 tahun, tua kecek 20 tahun tuaan gula. Jadi ternyata umur gula ni ketua udah tergantung pembanding gula. Soki miskin pada. Maka dia kaji Nabi boleh cara nak kebaik pergendingan. Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum li'annahu alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Orang demong sampean mun dalam masalah dunia ni kampian cak apolong cak ngabes ka orang sesokian. Sampian anilai apolong ngabes kasih melaratan li'annahu alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Mun sampian ngabes kasih sokian sampian bekal aroma nikmat Allah ni kata ada ya sampian. King mun ngabes kasih melaratan sampian aroma nikmat Allah ni kebanyak. Coba sampian mutar ke rumah naureng soki edolum in mainan tar celater rambing ngabanyak sampian kana kretek ya Allah in mainan dina tak inang kerena cek ibu kiang kok ku tak cek bunga na tangan na iroma. Engki kan? Pantar ke sesokim pian pah melarat pah tro minta ambian. Coba lekum pian pantar ke tetangga si melarat. Kalampin sa yang kuya beng lobeng etambul sa eka kana tang tautang cukok le kata andi. Empian pah mikir, ya Allah, iroma tang kelampi ku tak benya tak enang kerena cek ibe kia de enak ku tak cek bungan. Teti pantar ke semiskinan pah embian sesoki pah embian setro abri. Beri tar ke sesokian empian tro ngemis setro minta. Tetimpian dia bisa aba-aba tergantungkan janam bian. Mangkana cak jeling kau orang selebih soki maklek nikmat Allah bi sampean kata ikhlas seorang tengali kau orang selebih mabe di sampean maklek sampean asyukur da Allah Subhanahu wa taala. Manusia ni kena pacang pembanding hadirin. Iya kok pak cengkaki saya kocak dia. Kan tersinggung empian. Nah pacang pembanding manusia ni kena pacang pembanding. Mangkana kuda ngebeda gani binaan ni karena napa tergantung pembanding. Empian mun karo tro ratina mun karo tropot ya tak usah bah tege skincare MS Glow derwin sekian kan 2 juta. Embian ni kementro ratina ni kedua kalakoh. Nomor situng daimul wudu betal laudu. Si nomor 2 nyari kanca si celengan. Iya karo da iya karo. Pembian make coklat mun kancana celeng tera embian. Embian make kuning mun kancana pote elang sambian. Bekulan ni kebeni keng tak genteng. Kan tak barjaja tak kira barjaja mun kebela gula genteng embian gula bailok barjaja gula ni kegenteng mun ketibi pulan beda Habib Yusuf elang beda si gentengan iya jak dengan lain pabrik jak Habib ni ka sampung ke Kanjeng Nabi ni ka gula dari Nabi Adam ni ka dari Nabi Muhammad kan lain gula keturunan Nabi kia keng dari Nabi Adam tahu tak kau libat Fir'aun libat Abu Jahal apa kebawa benak kina. Mun kan di Muhammad kasih ti Fatimah sampung ke baba. Mangkana ya mun katibi genteng mun apolong ben Habib ya kalah gula. Mangkana gula ngebela man kaman gula ni mun pangajian apolong ben Habib gula ni keneng seneng sosa. Seneng gula pula apolong ben durliana Kanjeng Nabi apolong benak foto na Kanjeng Nabi. Sosa na gula kalah pamur. Kalah genteng mangkan tak langkong gula ku. Mun ngonceng gula boleh gula cek apolong ben Habib, apolong ben janda bae tadi. Ngakopak jandana. Deki menolak kedua ibib tadi ibib. Ambai mobil marin. Pon, nomor situng kenapa? Mentero dunia seneng akhirat masuk surga. Kenapa nomor situng? Alhamdulillah ada sekali. Itu gula begelok ceng ro percuma. Apa nak kok itu usah ngeraceng kok pidato dak ya boy. Saya nomor 2 halaman ambian negara sejati
Ya makanya ngaraceng tak iki di ngaki selesai kok kan dede. Berempah hadirin. Pak ni kata orang jaga aki mak dia selamat dunia akhirat. Saya nomor situng gig buru saya kepada rumah. Saya nomor 2. Ya, mi solesu, buk cak dengan cengaraceng tak masuk. Nomor situng kolban syakiron ate saya syukur dak Guste. Tung kayak ini kan. Nomor 2 walisanan dzakira. Ini kaitunya bakal seneng jemper ya akhirat bakal masuk surga. Sera lisan-lisan sahadi zikir, lisan-lisan sahadi selawat. Insyaallah tepak keajunan setuju sahadir. Bagempang zikir, bagempang solawat. Orang ini kamun ahli zikir, orang ini kamun ahli solawat. Kama sampean. Orok aku lah. Badak macam gelak ni kata, ni kasih ngonceng, mun pakula acara mapan para Maria ni ilang ami cakap sapeng kok. Sukan selain peleman kapi tikel kor ni kecek mule ni kah. Kula karo parlokan nikah. Tikal selain bayi pemulai korumpian cak agulian. Baca gula para Maria cara masih ngonceng seelang. Amit tak kasapa gula marina. Yang jangan tata krama dari yang menamu ikut amit ke tuan rumah kan. Masa gula langsung. Pegelak tak mulai pancara para Maria paham hilang sambian. Baca kalakal kok magi genteng tak buka ngiki. Cek pinter apa bedengon cara bedengon ya boleh marina. Selain kau ni kapi keng tuan rumah cak diguli. Ada urusan kita mari kok ben. Hah? Kula puk sabora beni sombong kesampean kini kak beda Habib. Kula memakai pengajian maturuman kamu wanita bengi amplop haram buang kapi amplop lebih kula. Hah? Esena. Nah, kuda lo perlu siap, tahu sadar kan, kerja nyimpang ambian. Bah pemberak mari acara mabah mailangan. Ya pinter dari tembung ni. Tak langkong Pak Babin saja gajah tebut keluarga. Depan di pasal 363 mana sampai melangnya. Ntar masuk pelecehan seksual berarti mun melang. India. Ni ke acara solawatan deh you. Ngerti sampean ke India? Tak ngerti. Ke India lo ngerti? Padahal kalau ngerti gini. Ya udah tak ngerti ini. Dekik di budi, dekik ocol. Dekik di budi. Entah gula tak sambung ini ya bulan tuan rumah nak hilang kiburu kok pikir. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lisan-lisan yang ahli zikir ini loh. Lisan-lisan ahli solawat ni kalau. Nikah bekal dadi orang setunya bekal pas seneng akhirat bekal masuk suar. Lisan-lisan yang ahli baca Quran. Lisan-lisan yang ahli baca solawat Quran ben solawat ni kawak dua ang itunya syifaun lima fis sudur tanpa ada penyakit sebeda ida ni penyakit ate. Nah kan jabun Allah dalam Al-Quran wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yawma tunsa. Wa man a'rada an dzikri, siapa selondak ketang Quran, siapa sih tak baca Quran, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Baru wetak.
Maka namun sampian sering ruwet, sering galau. Keng bulan Quran tak tuh mandi baca. Sekejap-sekejap wah TikTok berdepa apa. Taresna bula detika pada namerkum tanang. Ngaku apa mun lagu ida iya dia. Mun berdepa apa solawat ki. Solawat laki nampian kikira masa kakek centolet tak pokrok langsung rokat aina ya syauqan insyaallah ngalto pering kecil dengan kakek dia. Ya solawat cek berngaki tempo nagikir. Solawat itu juga akan menyembuhkan apa yang ada di hati. Idza kunta fi amrin wa dikta bihamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fasalli 'alal mukhtari min ali hashim kathiran fa innallaha ya'tika bil faraj. Sampian sompek, sampian ruwet, sampian banyak masalah. Pokoknya ulama, fasalli 'alal mukhtari min ali hashimi katsira. Masalahna sampian bi Allah bekal epai langking syarat tampian pebenyak maca selawat dak Gusti Kanjeng Nabi. Ya'tika bil faraj, tak kira lopot nika. Pebenyak masalah nampian. Pebenyak sampian ruwet king mun selawat pebenyak dak Kanjeng Nabi masalahna sampian bi Allah bekal epai jalan keluar segempang. Maka orang ahli solawat ni berjumpa ulama benih tandi masalah. Pada dia. Muka-muka bermasalah lagi. Keng mun ahli solawat bi Allah bekal baringi jalan keluar. Saya tak ika sangka. Amin. Ben mun biasa orang biasa solawat. Maka orang sebiasa solawat ni maki mati na budian. InsyaAllah solawat ni nuro. Karena dia guna ulama. Matan nas ala ma'as. Manusia ni bekal mati tergantung kebiasaan nasariah. Biar mula sekejap al-muhajirin sekejap solawat insyaallah solawat ni bakal iki bermati karena dia guna ulama matan nas ala ma'as torai ki manusia ni bakal mati bakal ngocak tergantung kebiasaan saya kocak mula solawat si biasa keluar pasti solawat saya iki bermati budian amin lambak beda tunging ni kekeng tunging tungat tu barang tak kenging orang ni kakak solawat tak ndak ke majelis tak gelembur leburna orkes Koboro lagu tuh anggur merah yang selalu memabukkan diriku. Entar ke timur anggur merah, entar ke deje anggur coklat. Tak buambu lagu ni ketok burle-burna nikah. Situng bekto mati ya ni kapan mati telken bi tatang kena kopengah. La ilaha illallah. Ai tak tak le ngocak ka. La ilaha illallah. Tak gelem. Din budi apa nyampit saya mati aja. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku. Anggap mati mas. Dada bang gelem kopur. Ku tak yen dari malaikat mungkar nakir nih. Ya fulan, marrabbuka. Siapa pangeran kakek? Yang tenang senyampit. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku. Anggap belum seberapa. Melaki kata bi malaikat eta porjun tuar. Terus lagi dahsyatnya bila dibandingkan dengan pukulanmu membuat aku lesu darah. Eta porjun tuar. Terus lagi sungguh dirimu teganya. Oh, pada diriku. Nik katunging. Tungat tu bareng tak kenging jangan ring matur keng tunging. Keng make tunging nika cocok kade buna ulama. Matan nas ala ma'as. Manusia ni katorai kini bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Makanya ajunan sebiasa solawat, ajunan sebiasa nyebut asma Allah, ajunan sebiasa adzikir, ajunan sebiasa maus Al-Quran. InsyaAllah saya bisa imaus ketika sehari-hari ini kemudian bekal eki berseta. Amin. Tak usah seta, tak usah seta. Ngecit bayi orang bekal keluar apa sih biasa kocak. Orang pun biasa adikir, tebak-pak Allah. Ndak iya. Nih coba keluar ada kibi sampean. Sampean pak kepak tuh. Cetus la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tergantung apa saya baca. Keng mun tak biasa adikir tak kira keluar deh iya. Kepak cetus patek kerembung sangat pernah kan. Tak keluar patek ya. Beda-beda kan sudah ya kan?
Ya, tanda kelakal kok. Emang gua pikirin. Sorry ya. Apa kia benar itu? Lawis jatuh lah. Ya bikin terus akhirnya saya beli cok koncong lah cereng kemudian. Ya kan lagu na cok koncong ngetok gitu. Dong. Nomor 2, tak kinta nyaki kelopai tak usah. Iya bayang, kita nyaki ini kelopai. Baca kok ceramah Madinah ini. Saya ambu siapa yuk? Pala pal korang-korang. Iya makanya saya jam tak econg air ke ada iya. Yang keng ku jarum mata kok mati makanya odi dah iya pokok. Biar mulai akhir dah kerja mulai. Hai tina akhirnya mulai kada. Entah ki pemari keluar ni ser. Enja soalnya muncul kelak tahanan popah cukup mi biasa. Nomor 3 wa badanan alal bala'i sabira. Saya itunya sebekal sabar ya herat bekal masuk surga. Orang ketika ibrik musibah nikah dimma beda tak musibah. Tunya nikah kena musibah. Mun ngarep nyaman cak nang itunya aku tuh ke surga. Tunya nikah memang darul bala. Tunya nikah kena ujian. Wa darul imtihan kena coba. Tunya nikah kena uji. Beda orang kecompok gula cek banyak masalah kiai dan gula cek banyak musibah. Bi gula kebala sabar. Tunya nikah lakar darul imtihan. Tunya nikah lakar kena ujian. Nyampit yang kiai cuman pah ujian tok bila seimtihanan na kiai ko. Para empapiyara bi gula. Bola isalah tak itu ro elaban gula. Jadi gula benajunan ada setan di masalah itunya. Coba tengok di impian. Beda ring tandi masalah itunya nih. Ada andi masalah kap. Andi masalah kapi ada setan paham masalah. Saya paling gampang boy coba laki bini. Beda laki bini selalu atokar itunya dia. Ada laki bini atokar kap. Kapi dim sambian papelaki patanggung jawab pip tak bisa bakun atokar. Apuang bakun sampean pun pah tabangki beda laki bini setahun tak atokar 2 tahun tak atokar 3 tahun tak atokar 4 tahun tak atokar king bui kapi lagi bini ini. Nah jadi keng selaki bui si bini bui tak kira atokar jo. Ada iya karo tak atok. Keng mun beni keng bui kapi cang sa sapora kiai benya ya tokar. Napa boleh gula ben sampian. Kamma kiai ben nyai celok tu mana tokar. Kas sekeng pelak cara. Namun atokar di luar pamari ke dalam kamar. Mundeng demung cak atokar di dalam rumah apa cereng katanian. Nah kedung oleh kikir je pa ingat radio rosak ruah. Muning radio rosak. Radio je mun kedung rosak lambang jo pate jelok mate. Pakai ini an saja nyareng. Pakai ini saja gaja. Cek aja le, cek aja tak nyaman karing mate motor. Isoro. Isoro. Di mah beda setan di masalah. Manusia ni andi masalah tak kira cocok kapi. Beda tur kadang andi laki-laki na cocok matua na kereng gelu. Beda kan? Matua cocok laki bagus par meredeng tak buambu. Sani kau di nikah. Tur kadang laki la tepak matua peraten. Harah, hero cacin bergelak bah. Tapi manusia ni kan tidak sesempurna hadirin. Kapi Allah ibri musibah, kapi Allah ibriin ujian. Makanya orang yang senang nikah, orang yang bunga, orang yang bisa sabar. Dalam narema ujian. Maka sampian sebanyak ujian, sampian sebanyak musibah, biku lebih necimat makin gi. Sampian deki peleman dari kak dinto sampian apa jeng sunat hajat 2 rakaat. Mari sunat hajat sampian asa dia kertas. Ngala apen tulis 3 huruf nikah. Ajim
akap ajim ce peripat hakapi jakaja jakaja ini kakaruci mata musibah nih kaci mata ujian cuma situng jaga aja ada setan pa ujian manusia ini keben biasa nah orang ini kesajian banyak iblis nikmat ujian sajian raja kapi nih kak kapi maka nampian menemu orang sukses, menemu orang soki. Jangan hanya kau melihat apa yang Allah berikan kepada dia. Coba perhatikan apa yang Allah ambil darinya. Karena manusia ini kesajian banyak seneng, sajian banyak susana, sajian banyak nikmat, sajian banyak musibah. Nah, juga ajuan sajian tengki, angin sajian santa. Terus tak tepan angin, ya tetir baba itu. Kan lo itu pandai angin, kengeles-eles nih ketujuh ibu-imbian. Nah, so nomor 4 si terakhir. Wa zaujatan solihatan. Nomor situng qalban syakira. Hati syukur itunya bakal seneng ya akhirat bakal masuk surga. Nomor 2 walisanan dzakiron. Lisan sadzikir, lisan sa'asolawat. Itunya bakal jumper ya akhirat masuk surga. Nomor 3 wa badanan alal bala'i sabira. Badan ketika iblis musibah sabar. Nomor 4 ni kaitunya seneng ya akhirat masuk surga. Orang seandi bini solihah, orang bini seandi laki soleh. Ti nama kita pati genteng sepenting tanggung jawab, bener? Tin nama kita pati ratin sepenting atau oca. Makai ratin makai bote mun salaki ngucak tolo kecap si bini tolo jus tak ambu sekali bedo. Kan bedo terkadang tapi bengkalan le menekan tuh lelo teman demu. Jadi kan salaki karuatannya rokok pelan rokok ngilang dem marokok le tak masih dina dia pula keng bi kakek. Senyam pitih hanya begeluh. Yang ada yang kiro adur. Njok kakek kak cak dengan rokok etanya kikang koking tak mikir bikin nama tanah kena nara pering bini bikin tak repot tep kurang-kurang kita mak tak laku dengan di mana di masih bagu badan masih kata cek rokok masih kita amla bikin nama tanah aja rek laki kalau mikir tok tak usah jeruk rokok surya kan segemi bun kebeli cukup bini krocolong kaki maki budu kaki terus sekali aja papan tekai ide poring bini kita tak repot kalau kena juga bedak mun pelanceng depak ka baju wangi kita teman mikirnya kita di lakukan ribet bada sidak ya. Ada sing ngaku sekali ya ji sehadir ya. Ya kuning bahas bukti dengan selaki itu tak milukan dengan bagi cet lancetannya ibu. Gemas laki aku tak ket doang. Arwah buru das saja. Cek le, awas tang kenangan. Wah yang paling lama deh. Dia mau beracara cok laki nyul ke di budi teni serempian kak. Ini macara budi laki bisa neneng ada. Tak bisa. Dua bodi tengah kan didik juga nyelke. Mik pentrem pian kak. Tepak kasih angak pas nyelke tengah tengah. Kula jeling aki bergelak mengketoro dan engak tengah lagi ya kok. Wala kasokan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ternyata di dalam keluarga ini kak ya ratin penting, genteng penting, tapi yang paling penting ini ke akhlak. Karena maki ratin, maki genteng, mun tak maseneng ke apa? Janganlah guru ah. Tak penting genteng, pokok maseneng. Tak penting soki, kor tak abini boleh. Ngako pak, anu piape nak kok salah gue. Tak bisa lah. Karena ring bini ini kemudusan bini boleh tak bisa. Ulu sungai pidato mengko ibu-ibu laki-laki menikah lagi itu dibolehkan oleh syariat. Katina apa pun sampian? Oleh korban itang laki. Reken laki na ore groba gemeding tibi roja liguli. Mayu le. Saya ngajak tanggulan ini kering bengkalan. Periksa ini ke bagian mak ulama. Bengkalan ini tak biasa. Kiai RJ2 ini tak biasa. Periksa nih. Tak pada pun Probolinggo Bengkalan. Rata-rata empat. Pak kulis adalah Bengkalan, Pak Turjan di sana. Turjan ini mungkin tur tujan. Jadi selalah di sana Turjan gula kampung apa kampung po kecing jempol nih. Betang gua nih kak. Oke kampung po kecing. Allah dia nak ajak congok pilihan biko. Kula teman kawan cengan dek ke daerah Soca Kamal
Debak koncengan ke soca kamal lebih kulai tanya aki. Ikan to tisan apa? Ikan to bulu bebe kiai. Bulu bebe. Lebih kulai kocak cocok cak habisan neben pokecing bulu bebe. Di socah kamal Madura. Oke, sampean coba anu di Google nanti, tapi di Maps. Di Socah Kamal itu ada desa namanya Bulu Atas, Bulu Bebe. Bulu apa? Ekraksan bede bulu kia. Bulu tengah beri-beri. Allah, ekraksan bede bulu tengah kuri beri lagi. Iya bulu. Alas bulu. Banyak baring bede bulu tengah ini mah bulu tengah ruang. Ekraksan ke. Alas bulu. Tu aki gula tertib presiden. Yo ba kapinya banyak masih ngani kali gula gula. Yo ba aki gula nih kan. Wa ambu kiai cukemi kiai kok. Tetingkoknya ku penjaga na jeding gratisan kemeru aku bilang kok cukemi. Mambu kiai cukemi kiai kok. Hubung nak kaki cukemi ban kiai apa? Yes, pon, manter sempak ni kai ka andi lagi. Sapora magi sambil kerja khud masofa wadak makadar tikal je ke je engjak bekta peleman sempak ni ke manter beda manfaat. Ula pidato man kaman ki senik ke pon. Ana apa hadirin karena mang kene ke repot. Pidato ni ke mun pah monoton, mun pas sampai tak sambil kerja. Gulam pian juga tak ngidi ngaki. Tak ngidi ngaki. Jadi gulam kucuk, engke nak bangki. Dah iya. Bani engkir ya. Aja ilan. Jadi sempak ni ke ngai manter beda manfaat lagi. Qalban syakiran, lisanan dzakiran, wa badanan 'alal bala'i sabira, wa zawjatan solihatan. Bunga dunya, bunga akhirat empat nikah. Kot ate asyukur, lesan adzikir, kamusibah sabar, ibri laki soleh bini solihah. Bomun andi nikah nikah jumpur makita andi dunya kur sempak nikah andi sampean bekal hajat. Ter andi agapi. Tu agi nama ter andi empat kak. Ya mariamen bi malaikat ditulis ki buru jua. Iya sempak ki buru jua. Tu agi nak kiai Habib menteran di empat Pak Jamat. Iya sempak. Tak bengal cek ni ke ASN ni. Tak bengal ni kan benda kamera. Coba kamera apa? Aku tak ada iya ni. Bon, tore mulia beureung ben kula keluar. Sekak dinto, ha? India kan begelaknya kuat derap engkau je bu. Mana korang-korang bu, ya ngoncang tibe. Allah pun kulit juga mi. Kulit juga mi makin. Segak dintok bisa saya berdapat. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya kurang panjang, saya mau menikah lagi. Pon, sekali toh sebisa pada Pak Sepor saja. Habib Yusuf nyun Sepora. Pak Camat tak langkong. Agak bergelak ke agak jak. Punten kena agak. Nah takutnya ku PHP Nabi impian agak jak pun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.